Pozdrav svim kraljevima koji gledaju ovaj video, moje ime je Vladiminator i dobrodošli u Five Nights at Freddy's drugi deo. Sada, ovo je demo verzija, izašla je već i full verzija, ali ne da mi se kupovati. A i ovako i onako ne bih igrao do kraja, ovo je samo mali review. Tako da, eto, krećemo. Help Wandering Grand New Planning Winter Pizzeria giving new life. Can't be a part of the new face of Freddy Fazbear's Pizzas. What could $100 i 50 centi je nedeljna plata. Prva noć. Evo ga. Mnogo mi brže ide nego pre. Hello. Zaboravio sam da je ovo bilo u prvom delu. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, some people still have a somewhat negative impression of the company. The restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, desi. Šta s tebi desilo? So they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new systems kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky, right? Mainly he expressed concern that the character seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. Freddy! While our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without his costume on, and wanting to stuff you into a suit. So hey, the Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time, for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have but hey, you have light, and even though your flashlight can run out of power, the building can't. So don't worry about the place. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Hvala na svim informacijama. Šta? Već? Šta dešava? Pa već si ti došao. Kad pre, malo ste poranili, To je bilo brzo. Ovdje ćemo... šta je rekao? Dobro, svi su ovdje. Šta je čovjek rekao? Ovo je novo mesto, to jest nova zgrada, u kojoj se nalazi ta pizzerija. Šta? Nemoj ti meni Čika je otišla. Ćao. Osjećam se kada će ovo bedno uradit. Joj, nema šanse da ti dam. Joj! Također su rekli da ako se ovo desi tu baš da bude ispred mene, da ovako, da bi trebalo da ga otera sa ovim flashlightom. Molim te, beži.
Vidi kaki. Stvarno sporan ili malo. Joj! I također sad ima više animatronika nego, to jest tih robota. Freddy! I ti si malo poranio, zar ne? Beži, znaš? Nerviraš me malo. Joj! Beži! Beži kad ti kažem. Evo, vidiš što ti nosiš lijepo. Ti si... Beži kad ti kažem više. Stvarno me nerviraš malo. O ne. Šta je sada bilo upravo? Dobro smo, dobro je. Dobro je. Ćao. Winduj. Stvarno su malo po... Shit. O, opet si se vratio, super. Cut spray. Što se dešava? Zašto me niko ne zove sada? Imam osjećaj kada će ova igra biti mnogo teža nego pre, a? Dobro, za sad ništa. Zašto ne zove ni jedan čovjek? Hehehe. Da, sad smo dobro. Šta se to čuje? Dečika, dobro, tu je. Ne zaseli me. Tvoj nos barem ima neku korist. Dva sata. Dobre. Znači da smo krenuli. A, kat pre! Gde si? Pa gde je? O, gdje si mala zečice? Molim te, nemoj mi da ću ubiti. Šta, već i ovaj otišao? Ova, to jest. Shit, zaboravio sam. Ajde, više, prestani. Prestani! Za malo. Za malo.
Iskreno, mislim da će mi se više sviđati, ajde više prestani tako buljiti u mene. Če, tu je? Nije. Nije tu. Ćao. Nismo se dugo vidjeli. Da, također zaboravio sam da vam kažem, pošto nisam odigrao prvi deo, onda niste imali priliku i da vidite ovo tu govno. To je neki Zlatni Freddy, to jest easter egg neki koji se nalazi u prvom delu, a vjerovatno i u drugom. Šta? Stiže Freddy, ti beži. Jes tu? Jesi, naravno. A šta bi ti drugo radio? Ti beži, ajde ozbiljno. Muzika. Nemoj me zezat. Cijela porodica. Ok, izbjegli smo Bonija. To je Banija, svejedno. Ovo mi se stvarno nije svidjelo. Razveseli me. Muzika. To sam čuo. Pa čao. Jes tu još uvijek, beži. Daj više. No. Samo odmah gledam ovdje i sve će biti u redu. Inače vidio sam na jednom kanalu, kako se zove, Comedy Shorts Gamer. I sad igraju on i njegov ćale ovu igru. Pomrio se, super. Samo mi je to još trebalo. Gdje si? I šta je bilo? Rokaš na gitari, a? 4 sata, dobro je. I šta je bilo sada? Igraju on i njegov ćale ovu igru, ovaj već prvi put crkao, a njegov ćale sve vreme samo ovako kameru ima podignuto na jedno mesto i pobedio je. Uspio je prvu noć, možda ću i ja uspjeti, nema šanse. Muzika. A sve vreme na ovom mjestu, samo da se vidi, da vidi taj sat. Zar ti ne rokaš na svojoj gitari? Upravo. Vajn. Ne, samo ti, beži. 5. noć, ajde. To jest, ne 5. noć, nego 5 sati, ajde, još samo jedan. Ne, sad je i ovaj ušao. Mrzim taj zvuk. 6 sati, molim te. Tiže. Tu je. Gdje je? Muzika. Ćao. Jer gotovo. Nadam se. Ajde. 6 sati. Shit, muzika. Jeee. Kako je teško, ubiću se, znači.
Ako vam se svidio video, šerujte, subscribeujte, lupite to like da mi kao najveći kralj koji ste ikad bili, ne mogu se derat, promukao sam pre neki dan i ne želim da opet promukam. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!